салом алейкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва наргиз шарифзода. имрӯз дар барнома раванди ҷамъоварӣ дар ноҳияҳои Панҷ ва Вахши вилояти Хатлон, тасмими кишоварзон барои таъмини дурнамои истеҳсолӣ. тадбирҳои хоҷагидорон ва оташнишонии вилояти Суғд дар самти пешгирии сӯхтор дар майдонҳои кишт. ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва талаботҳои он, сатҳу сифати фаъолияти озмоишгоҳҳои маводи озуқа дар мамлакат. натиҷаҳои мораторӣ ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва иқдоми ҷавобӣ бахши хусусӣ. صبح امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیسان ولایت‌های ختلان و سوخت، ناحیه‌های رشت، نورآباد، تاجیک‌آباد، لخش و سنگبار صحبت تلفنی انجام داده. حسابات آنها را دایر به وضع کارها در سمت استحصال محصولات کشاورزی از جمله سرعت جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها شنیدند. راهبر دولت با رئیسان ولایت‌ها و ناحیه‌های ذکر شده دایر به تامین کردن استفاده ثمرناک زمین‌های پرزیدنتی و نزدیک‌حوالگی، سرعت بخشیدن کشت تکراری برای هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات و مخصوصاً با رئیسان ناحیه‌های وادی رشت دایر به زیاد کردن استحصال کارتوشکا و بالان برداشتن حاصلناکی آن، اینچنین رعایت قطعی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، گرفتن پیش راهی همگونه اسرافکاری و زیاده‌روی‌ها سپارش‌های مشخص دادند. محترم امامعلی رحمان همچنین به طور قطعی طلب کردند که با در نظر داشت وضع جامعه جهانی، کم شدن مواد غذایی و بالاروی با سرعت نرخ‌ها با مسئله استفاده تمام ذخیره و امکانیت‌ها برای افزایش دادن استحصال محصولات آذوقه‌واری و ذخیره مواد غذایی در هر یک عائله اعتبار جدی و اولین درجه داده شود. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. ситоди байниидоравии таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ дар вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон хабар медиҳад ки 11 июни соли 2022 дар натиҷаи гузарондани амалиёти махсус саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғ Аёнбеков Толиб Абдурамонович, Шанбиев Мунаввар Наврӯзбекович ва Ғулобов Ниёзшоҳ Асилшоевич дастгир ва ба ҳабс гирифта шуданд. Саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғ Аёнбеков Толиб, Шанбиев Мунаввар ва Ғулобов Ниёзшоҳ як қатор ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз ҷумла куштор, авбошӣ, ғоратгарӣ, қочоқ ва муомилоти ғайриқонунӣ маводи нашаовар, силоҳу аслия ва сангҳои қиматбаҳо, ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ, бандитизм, бетартибиҳои оммавӣ, барангехтани кинаву адовати маҳаллӣ гумонбар дониста мешаванд. нисбат ба дастгиршудагон Аёнбеков Толиб, Шанбиев Мунаввар ва Ғулобов Ниёзшоҳ тафтишоти пешакӣ идома дорад. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. در ناحیه‌های پنج و وخش ولایت ختلان دروی غلط جریان داشته. کشاورزان در زمین‌های خالی شده کشت تکراری زراعت انجام می‌دهند. حاصلناکی میانه غله‌زار در زمین‌های آبی تا 50 سنتنر و در زمین‌های للمی 15-20 سنتنر را تشکیل می‌دهد. گزارش خبرنگاران ما از ولایت ختلان. در ناحیه پنج جمع‌آوری حاصل غله‌زار متشکلانه جریان داشته. در زمین‌های خالی شده هر گونه سبزیجات بروقتی از جمله کارتوشکا و پیاز کشتی تکراری زراعت را به راه می‌مانند. در جماعت دهاتی محور حاصل تخمی‌های امسال انتخاب کرده قناعت‌بخش ارزیابی کرده می‌شود. به گفته مسئولین آنها از حساب غله در تیر ماه کاریده شده تا 50 سنتنر حاصل گندم به دست می‌آورند. اقدام خوب کشاورزان ناحیه پنج به آن مساعدت می‌کند که دهقانان در یک سال 2-3 مرتبه حاصل رویانیده در فراوانی محصولات حصه ارزنده گذارند. طور اظهار داشتند در قیده‌های خالی شده پیاز و کارتوشکا و سبزی بهاری باز لوبیا دانگی و جواری مکئی دان را به صفت کشتی تکراری راه اندازی می‌کنند. حاصلناکی کارتوشکا در ناحیه پنج بیشتر از 300 سنتنر را تشکیل داد. خواجگی‌های دهقانی و به واسطه اهالی دهات کارتوشکای تر و تازه را جمع‌آوری کرده پیشنهاد تاجران بازارهای پایتخت می‌گردانند. این صاحبکاران از شهر دوشنبه به ناحیه پنج آمدند تا کارتوشکا و پالزی‌های شیرین را با ارزش دسترس خریداری کرده بازارهای پایتخت را فراوان گردانند. کشتی تکراری در جای کارتوشکا و پیاز
лубёгӣ, мош, макайдон гузаронда истодаем. Хоҷагӣ аст ки то 3 ҳосила а як чи заминаш мегирад. кишоварзони ноҳияи 5 дар заминаи нишондодҳо аз паёми роҳнамоии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати истифода бурдани ҳар ваҷаб замини кӯранд тадбирандешиҳои соҳавӣ мекунанд. аҳли заҳмат талош меварзанд ки дар таъмини талаботи бозори истеъмолӣ ва пешниҳоди озуқаи сифатнок ба аҳолӣ ҳиссаи муносиб гузоранд. кишоварзон аз таҷрибаи пешин хуб медонанд ки бо дуруст баҳрабардорӣ кардан аз замин ибтидо сатҳи зиндагии хешро беҳтар мекунанд ва ба ҳамин васила дар арзонии арзиши маҳсулот ҳиссаи хуб мегузоранд. ислоҳот дар соҳаи кишоварзӣ воқеан ҳам дар беҳтар шудани сатҳи рӯзгори аҳолӣ мусоидати арзишманд кард. саҳмдорон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ пахта, полезӣ, ғалла ва хӯроки чорво парваришу истеҳсол мекунанд. дар хоҷагиҳои ноҳия ҷамъоварӣ ва тойбандии хӯроки серғизои чорво хуб ба назар расид. онҳо барои 2 сол ҳам барои рафъи эҳтиёҷоти оила ва ҳам хӯрокаи ҳайвонот озуқа анҷом мекунанд. дар ноҳияи вахш низ кишти такрории зироат идома дошта. кишоварзон дар ҷои зироат макайдон ва дигар навъи маҳсулотро кишт мекунанд. дар ҷамоати деҳоти тоҷикободи ноҳияи вахш аз фурсати муносиби обу замин истифода бурда кишти такрории зироатро вусъат мебахшанд. танҳо дар бахши аҳолӣ дар майдони бештар аз 2500 гектар кишти такрорӣ ба сомон расонида мешавад. нашунамои пахтазор нисбат ба солҳои қаблӣ хубтар ба назар расид. дар бисёри қидаҳо аллакай ғизои дуюми зироат таъмин карда шуда пахтакорон ба обмонӣ ва коркарди байни қаторҳо машғуланд. 52 гектар пахта дорем, дори якма додем, ина об шаҳуӣ кардесем насиб карда гира, бием дора сар мекунем. имсол ак нақша дорем ки то 35 центнера бигирем. дар шароити вилояти хатлон таҷрибаи деҳқонон ва маданияти истифодаи замин хуб ба назар мерасад. кишоварзон дар заминҳои президентӣ ва қидаҳои назди ҳавлигӣ низ ғизои дилхоҳи хешро парвариш мекунанд. сокинон дар пайравӣ аз дастуру ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар як сол 2-3 маротиба маҳсулот кишт карда аз ҳисоби меҳнату заҳмати худ барои давраи зимистон ва дар маҷмӯъ барои 2 соли минбаъда анвои сифатноки хӯрокворӣ анҷом мекунанд. дар ҳамин шабу рӯз бозорҳои марказии вилояти хатлон фаровон аз маҳсулоти арзону дастрас буда сокинон сабзавоти тару тоза ва меваҷотро харидорӣ карда барои давраи зимистон ва то мавсими дигар консерваи меваю сабзавот омода ва захира менамоянд. дар шароити мураккаб гардидани авзои сиёсии ҷаҳон ягона омили таконбахш меҳнати аҳлона ва истифодаи мақсаднок аз ҳар ваҷаб замини корам арзёбӣ мешавад. маҳз тавассути бароҳ мондани кишти такрорӣ имкон фароҳам меояд ки дар давраи тирамоҳу зимистон низ бозорҳои дохилӣ фаровон аз анвои ғизоӣ бошад. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر ولایت خطلان اخبار ҳосилнокӣ ғалла, пахта ва дигар зироат дар баробари ҳамаи омилу нишондиҳандаҳо ба навъу тухмӣ вобаста мебошад. олимону кормандони филиали институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғ бо роҳи ихтирои намудҳои нави ғаллаю пахта дар рушди соҳа саҳм мегузоранд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. ғалладонагиҳо аз маҳсулоти асосии кишоварзист. хоҷагидорони вилоят дар кишти тирамоҳӣ дар масоҳати наздик 62 000 гектар ғалла асосан ҷаву гандум парвариш намуданд. ҳосили ғалла нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд аст ва бисёр хоҷагиҳо бо истифодаи тухмию агротехника ба ҳадафи аз заминҳои обӣ гирифтани ҳосили накам аз 50 центнерӣ ноил мешаванд. дар боғоти вилоят ҳосили аксар намуди мева хусусан гелос, зардолу, шафтолу, олу пухта расида ҷамъоварӣ вусъат дорад. ҳосили боғҳои себ фаровон буда бо бунёди тогзорҳои нав барқарор намудани тогзорҳои мавҷуда риояи агротехника бино ба арзёбии ҳосили интизорӣ ангур ҳосили фаровону пурбарака дорад. ҷамъоварии ҳосили сабзавот аз ҷумла пиёз, сабзӣ, карам, помидор, бодаринг, дигар сабзавот ва картошка вусъати тоза мегирад. бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ дар маркази шаҳри Хуҷанд ва шаҳрҳои саноатии вилоят намоишфурӯши маҳсулоти ғизоӣ ташкил гардида, ин чорабинии навбатии дастрасию таъмини озуқа бо ҳаҷму намуди бештари маҳсулоти кишоварзӣ ғанӣ гардид. ин аз як тараф ба давраи ҳосилгундории истеҳсоли маҳсулоти тару тоза вобаста буда бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят барои пешниҳоди бештари маводи озуқаи ниёзи аввал чун орд, равған ва шакар тадбирҳо андешида мешаванд. таъминоти бештари шакар баробари талаботи ҳаррӯза ба пухта расидани мева ба коркарди мева дар хона аз меваҳо истеҳсоли шарбату мураббо барои захира вобаста аст.
هر oila از امروز برای ذخیره مواد غذایی کوشش می‌نماید. اگر محصولات کنسروی یک نمودی ذخیره باشد، غله، دانگی‌ها، میوه خشک از ذخیره‌های اساسی میباشند. از محصولات امروزه اساساً غله بیشتر باید در هر oila و انبارهای خواجگی‌ها ذخیره کرده شود. من بعد حاصل زراعت کشتی تکراری خصوصاً لوبیاگی‌ها، دانگی‌ها به ذخیره ضرور و مطابقند. امروز در سراسر میدان‌های کشتی غله‌دانگی ناحیه با ثمرناک جمع‌آوری نمودنی حاصل غله‌دانگی‌ها رفته ایستاده است و کشاورزان خوب مهنت کردند، حاصل خوب رویانیده شده ایستاده است، رویانیده شد و امروز در مهلت‌های کوتاه‌ترین برای بی‌طرف غنوچی نمودنی حاصل غله‌دانگی‌ها از آن جمله گندم، جو و لوبیاگی‌ها کارها رفته ایستاده است و در زمین‌های خالی شده کشاورزان علاقه به گذرانیدن کشتی تکراری چاره‌جویی کرده ایستادند. پیش بینی گردیده است که در ولایت سوخت در همه شکل‌های خواجگیداری اساساً در خواجگی‌های کشاورزی و زمین‌های پرزیدنتی در مساحت بیش از 31000 گکتار کشتی تکراری گذرانده شود. برای این اساساً زمین‌های از غله خالی شده استفاده می‌شود. در برابر وسعت حاصلخونداری بازار استعمالی با محصولات خودی غذایی تامین قسم محصولات ذخیره گردیده صادرات محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد. در سودای خارجی صادرات محصولات کشاورزی حصه افزاینده را تشکیل می‌دهد. بنا به معلومات محصولات اساسی صادراتی کشاورزی از ولایت سوخت میوه خشکانیده، میوه تر و تازه و سبزیجات خصوصا پیاز بروقتی میباشد. صادرات یک قطار نامگوی محصولات نو چون ملی نیا، مرمیجان نیز آغاز گردیده است. استحصال کنندگان اساسی مرمیجان خواجگیداران و اهالی دهه آبچی قلچه ناحیه باباجان غفورov میباشند. صاحبکاران جمهوری ازبکستان حاصل این میوه را به واسطه از استحصال کنندگان خریداری مینمایند. کارخانه صبحی وطن شهر اسفره باشد چون دیگر نوگانی‌های کنسروی از ملی مرمیجان خوشابه و نوشابه استحصال و با صادرات آماده می‌نماید. کنسروی میوه و سبزیجات از نامگوی درآمدناک محصولات صادراتی بوده. کارخانه‌های ساحه خوراکواری ولایت سوخت با افزایش دادن حجم استحصال کنسروی میوه و سبزیجات چاره‌جویی می‌نمایند. تشکیل مرکز قبول میوه و سبزیجات از جانب اداره خوراکواری ولایت سوخت در انشاءات کمبینات خوراکواری شهر باختر که دارای یختان صنعتی با گنجایش 600 تن میباشد با قبول و نگهداری و انتقال و کارکرد در کارخانه‌های کنسروی ولایت سوخت مساعدت می‌نماید. با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در یک جایگی با گروه کاری بهر تامین کارخانه‌های کارکرد با محصولات کشاورزی به ولایت ختلان یک مرکز محصولات قبولکنی عاید جمع‌آوری میوه و سبزیجات در حدود ولایت ختلان تشکیل کرده شد. هدف اساسی تشکیل این مرکز در آن است که در منطقه‌های ولایت ختلان محصولات کشاورزی زیاد و کارخانه‌های کارکرد نسبت به ولایت سوخت کمتر میباشد. این اقدام منفعت طرفین داشته یکی محصولات کشاورزی را به تلف به فروش میبرد، از جهت دیگر کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام تامین میگردند. کارخانه‌های کنسروی ولایت سوخت در مرحله می‌بعد با کارکرد سبزیجات از جمله پمیدور، میوه‌های تخمدار شروع می‌نمایند. حاصل پمیدور پخته رسیده، سیب و دیگر میوه‌های تخمدار حاصل فراوان دارند. حالا در صادرات حجم اساسی را میوه تر و تازه و سبزیجات پیاز بروقتی تشکیل می‌دهد. از ولایت سوخت صادرات میوه تر و تازه به بیش از 14500 تن رسیده، صادرات پیاز به 54000 تن برابر شده است. و صادرات نگران شد علل خصوص این پیاز که اصلا در شهر نایه‌های باباجان غفورov جبارتی استحصال کرده شده است، قسم اساسی به صادرات نگرانده شده ایستاده است. میوه اصلا از حساب شهر نایه اسفری کانمادوم نایه‌های 8 باباجان غفورov صادرات کرده شده ایستاده است. این اساسا میوه‌های دانکدار به مانند زردآلو گیلاس صادرات کرده شده ایستاده است. در شرکت زیرنمای کمپانیا بنا به اطلاع متخصص شرکت صادرات میوه خصوصا زردآلو و شفتالو تا ماه سپتامبر ادامه می‌یابد، زیرا از 76 گکتار باغ‌های موجوده مساحت بیشتر باغ‌های حاصلدهی این نوع‌های میوه‌اند و از روی حاصلناکی و نوع‌ها زردآلو و شفتالو مرحله به مرحله به چیدن تیار می‌شوند. تا این دوره از این باغ‌ها میوه‌های گیلاس و آلو به خریدار خارجی فرستاده شده است. باغ‌های شرکت زیرنمای کمپانیا در موضع سامغار ناحیه باباجان غفورov سال‌های 2012 2018 2020 با استفاده نیال‌های تک پیوندهای قد پست و تکنولوژی زمانوی تأسیس یافته میوه‌شان پر از صادراتی میباشند. میوه با اصول خاص جمع‌آوری و در کارگاه کارکرد با نام میوه‌های سوخت و صادرات آماده کرده می‌شود.
صادرات سبزیجات از جمله پیاز بروقتی از ایستگاه جباررسول راهی آهن عملی می‌گردد. در منطقه شفت ایستگاه راهی آهن 8 کارخانه محصولات تیارکنی تأسیس داده شده. در سرای و بندوبست هر روز از 400 500 تا 800 نفر ساکنان شرکت می‌ورزند. این از عامل‌های سریع وقت با صفت تیار کردن محصولات به صادرات، بار کردن و فرستادن محصولات و خارج کشور میباشد. روزعلی رحمان، الیاس باباجان، ولایت سوخت برای برنامه اخبار. ناحیه خوالینگ ولایت ختلان از جهت موقع جغرافی و باد و هوای نرم و فورمش به رشد ساحه باغ پروری، کشت و پرورش غله‌دانگی و لوبیاگی ها و سبزیجات و دیگر زراعتی از لحاظ اکولوژی تازه و خوش‌صفت مساعد بوده. در صورت عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن زمین‌های وادی و دامنه‌کوها میتوان بخش‌های ساحه کشاورزی را به منبع سردرآمد تبدیل داد. ادامه موضوع در گزارش خدایدادی رجا و اسکندر سعید. باغپروری از ساحه‌های اساسی و سردرآمد بخش خصوصی و هم خوجگی‌های جمعیتی ناحیه بلندکوه خوالینگ به حساب رفته، سالانه از این ناحیه دوردست هزارها تن میوه‌جات به بازارهای داخل و خارج صادرات کرده می شود. مردم جماعت دهات جنبخ اصلا با کشاورزی، با چرواداری، با زنبوری اصل پروری شغل دارند. حاصل موجوده از گلوس آماده گردیده است و امروز روبریت خوجگی دهقانی با صاحبکاران سطح جمهوری شهردوما دارند و امروزها چینکی میوه گلوس آغاز گردیده است و چنین باغ‌ها در سطح جماعت جنبخت به نهایت بسیار هستند و امروز مردم با کارتوشکاکاری، با سبزیجاتکاری شغل ورزیده ایستاده‌اند. خوجگی دهقانی نوروزجان عابیدوف در موضع گلزار جماعت دهات جنبخت واقع بوده، سمت اساسی فعالیتش به باغداری نگرانیده شده است. میدان عمومی باغستان خوجگی 2 گکتار را در بر گرفته، از این حدود 1 گکتار آن باغ گلوس را تشکیل می‌دهد. همچنین در دیگر قطعه‌های خوجگی پرورش درختان میوه‌دهنده سیب، نوک و آلوبالو و دیگر میوه‌های خوش‌طعم به راه مانده شده، همساله حاصل خوب می‌دهند. امروزها در ناحیه خوالینگ نوی درختان سرحاصل، نوی درختان پیوند خوب گرفته شنونده شده است و از در باغی که ما امروز قرار داریم من اپروبات یعنی معین کردم که همچون متخصص که زیاده از 5 تن حاصل در این باغ موجود است. در برابر گرفتن حاصل فراوان میوه‌جات، باغپروران قطعه‌های آزاد بین درختان را نیز ثمرناک استفاده برده در آن کشت و پرورش کارتوشکا، پیاز و دیگر نوع سبزیجات را به راه مانده‌اند. دهقانان و باغپروران ناحیه خوالینگ از مساعد آمدن باد و هوای امساله قناعتمند بوده، عزم نمودند که با زحمت پیوسته در این جاده جهت تامین بازارهای داخلی کشور و اجرای دورنمای صادرات میوه و سبزیجات به خارج کشور سهم ارزنده گذارند. میدان باغ‌های میوه‌دهنده ناحیه خوالینگ 3391 گکتار را در بر گرفته، مساحت اساسی آن را باغ‌های گلاس، توت و آلو و زردآلو تشکیل می‌دهد که عین زمان باغپروران به جمع‌آوری حاصل پخته رسیده مشغولند. اهالی دهه زیبا منظر شیخ میزان از 216 خوجگی عبارت بوده، منبع درآمد روزگار آنها زمین و باغداری میباشد. ساکنان دهات در برابر تامین طلبات سالانه خویش، اینچنین در غنی گردانیدن بازار استعمالی کشور با محصولات سرغذا سهم میگذارند. طوری مشاهده می شود اهل دهه از استفاده عاقلانه و ثمرناک قطعه‌های نزد حولگی همساله حاصل خوب و فایده زیاد به دست می‌آورند. منوچهر خلف ساکن دهات شیخ میزان با شرافت زحمت صافدلانه با فرزندانش از قطعه نزد حولگی خود که 10 ساتق را تشکیل می‌دهد حاصل فراوان میوه و سبزیجات و دیگر زراعت را به دست آورده در برابر طلبات روزگار خویش حاصل برزیاد آن را به بازار می‌برند. در همین زمین از یک چند نمود محصولات کشاورزی کوریدگیم از قبیل کارتوشکا، سیر پیاز، خب جواری مکه، پامیدور، بودرینگ ثمرناک استفاده برده با اهل اویلان زحمت کشیده زندگی خود رو پیش برده ایستاده‌ایم. باشندگان جماعت دهات جانبخت ناحیه خوالینگ در برابر استفاده عاقلانه قطعه‌های نزد حولگی اینچنین از خوجگی‌های یاری‌رسان خود حاصل فراوان و درآمد خوب به دست می‌آورند. خوجگی دهقانی فرنگی که در زمینه 2 گکتار سهمیه اولیوی صاحبکارزن موفق ناحیه خانم احرار را تأسیس یافته است، در سالهای پیش تنها به پرورش زراعت‌های غله‌دانگی از جمله جو و گندم و نخود مشغول بود. سالهای پیشین بنابر کم شدن قوتناکی زمین، زحمت‌های سالانه
даромаднамотавонии онҳо ҳатто хароҷоти кардаашонро намепӯшонид. баъди истифода аз таҷрибаи киштгардони заминҳо инак 3-4 сол мешавад ки саҳмдорон аз қиддаҳои киштнамудаи худ ҳосили фаровони маҳсулот ба даст меоранд. заминҳое ки барои кишту кор ба мо дода шудааст, мо дар ин замин аз он ҷумла картошка, лубиё, пиёз, помидор, бодиринг, бақладҷон, ҷувори макка кишт карда аз он ҳосили фаровон ба даст меорем. ба гуфтаи мутахассисони соҳаи ҳифзи муҳити зист, иқлими ноҳияи баландкӯҳи ховалинг нисбат ба табиати ноҳияҳои минтақаи бохтар 1 моҳ фарқ дорад. агар дар ҷануби вилояти хатлон картошкаву ғалладонагиҳоро деҳқонон ҷамъоварӣ ва дар ҷои холӣ гардидаи он кишти такрориро ба роҳ монда бошанд, пас дар ҳудуди ноҳияи ховалинг заминҳои кишти гандум ва картошка акнун ба ҳосил омаданд. имрӯз дар тамоми деҳоти ноҳия кишти помидору бодиринг, карам, пиёзу картошка ва дигар сабзавоту кабудиҳо ба роҳ монда шуда, замин истифодабарандагон азм доранд ки бо заҳмати софдилонаву истифода аз таҷрибаи пешқадам заминро ба манбаи сердаромад ва сарчашмаи таъминоти рӯзгори хеш мубаддал гардонанд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи ховалинг, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи фархор ҷамъоварии ҳосили картошка, пиёз, ғалла, полезӣ ва сабзавот идома дорад. дар деҳоти ноҳия сокинон барои таъмини эҳтиёҷоти оила бо маводи ғизоӣ ва зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагии ёрирасон низ самаранок истифода бурда сатҳу сифати зиндагии худро беҳтар менамояд. идомаи мавзӯъро гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи фархор майдони умумии заминҳои корами обии назди ҳавлигӣ 1961 гектарро ташкил медиҳад. аз шоби оқилонаи самаранок истифода бурдани ин қиддаҳои назди ҳавлигӣ имкон аст ки эҳтиёҷоти оила бо маводи ғизоӣ таъмин ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бошад бозамафзун карда шавад. дар деҳоти гулшани ноҳия бо ин мақсад сокинон заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагии орасонро пурсамар истифода бурда бо гирифтани 2-3 ҳосил дар баробари қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти оила бо маводи ғизоӣ ҳамзамон дастсанҷи хешро ба бозори истеъмолӣ низ пешниҳод карда даромади хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. мо аҳли оила аз замини назди ҳавлигӣ дуруст истифода бурда эҳтиёҷи ҳамин хонаводаро мо таъмин карда метавонем ба маҳсулотҳои ғизоӣ. ман ҳамин замини холида камтар картошка буд, картошкаро гирифтем, ҷоша тайёр кардем. ана помидор дорем, қаламфури ширин дорем, ана бодринг дорем. он чизе ки маҳсулотҳои ғизоие ки дар хонадон лозим аст, ҳамеро аз ҳамин замини назди ҳавлигии худмон дуруст истифода мебарем. дар ин оилаи деҳоти мазкур аз ҳисоби кишти картошкаи барвақтӣ, зироати ғаллалубиёгии сабзавот ва ҷамъоварии ғалла аз хоҷагии оррасон аллакай ба қадри кофии нongӯи маҳсулот ва аз ҳисоби дарахтони мевадиҳандаи назди ҳавлигӣ бошад барои давраи зимистон афшура ва нушобаҳо омода ва захира карда шудааст. дар шароити деҳот истифодаи оқилонаи ҳар як қидда замини корам ва васеъ намудани майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ ба бозам беҳтар шудани сатҳи некӯҳаволии ҷомеа мусоидат мекунад. дар деҳаи бӯстони ҷамоати деҳоти гулшан аҳли заҳмат дар ин мавзеъ замини солҳо бекорхобидаи доманаи талу тепаро обёрӣ карда боғи нав бунёд ва дар байни қатори он бошад кишти картошка гузаронидаанд. барои мақсаднок ва самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин ва дар талу тепаҳо ки бо намӣ таъмин мебошанд бунёди боғу тогзорҳо имкон дод ки мо ин заминро дар хоҷагии деҳқонии оиша нағз ва самаранок истифода барем. дар байни қаторҳои боғ барои мақсаднок истифода бурдани ин замин мо кишти картошка гузарондем ва аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии оиша иқдом гирифтанд ки баъди ҷамъоварии ҳосили картошка дар кишти такрорӣ дигар намуд зироатҳои кишоварзиро кишт намоянд ва ҳосили душанд ба даст биёранд. аз ҳисоби кишти картошка нашунамои ниёлои боғи навбунёд низ беҳтар гардидааст. мувофиқи маълумоти масъулини имсол дар ноҳияи фархор тибқи дурнамо дар майдони 164 гектар кишти картошка, 374 гектар пиёз, 1083 гектар сабзавот ва зиёда аз 800 гектар кишти полезӣ барвақтӣ гузаронида шуда ҳосилнокии ҳар як гектар картошка ба 210 сентнер, пиёз ба 450 сентнер, сабзавот 360 сентнер ва полезӣ 450 сентнерӣ расонида шудааст. аз майдони умумии 11196 гектар ғалла бошад то имрӯз ҳосили 7500 гектари он беталаф ҷамъоварӣ гардида аз 9600 гектар нақшаи кишти такрорӣ дар майдони 4200 гектар кишти такрорӣ шолӣ, ҷуворӣ маккаи дон, полезӣ, сабзавот, пунбадона, ғаллалубиёгӣ ва дигар нongӯи зироатҳо гузаронида шудааст. кишоварзони ноҳия иқдом гирифтанд ки дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ кишти такрориро дар мулати хуби агротехникӣ ба анҷом расонанд.
соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Сангвор деҳқонон дар масоҳати зиёда аз 2000 гектар киш гузаронданд ки бештари онро картошка, ғалла ва зироати полизӣ ташкил медиҳад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Сангвор. соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Сангвор дар масоҳати 2960 гектар аз қабили картошка, ғалла, сабзавот ва дигар намуди зироатҳои кишоварзӣ киш карда шудааст. бештари масоҳати кишти зироатҳои кишоварзӣ асосан ба ҷамоатҳои деҳоти Чилдара, Вахиё, Ваҳдат ва Сангвор рост меояд ки бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли картошка, ғалла, мева ва сабзавот аз имконатҳои мавҷуда оқилонаву самаранок истифода бурданд то маҳсулоти хусифати маҳаллӣ боз ҳам бештар гардад. طبق دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان که یک وجب زمین خالی نمانده، دهقانان تصمیم گرفتند که در حدود جماعت دیو 98 گکتار کشت کارتوشکا براه مونند. خیلی که با ما شما معلومه از خوجگیری دهقانی جماعت ما دیده نمودیم، نشأ نمای کارتوشکا امسال خوب است. دهقانان ذخیره میکنن کارتوشکا را بعد جمع‌آوری باقی مونده ذخیره میکنن، زیادتیش به بازار میبرن، به فروش میبرن. خب در کشتی تیر ماهی 213 گکتار کشتی غله‌دونگی بنفشه گرفته پر اجرا گردیده است. اصلا در ناحیه سنگوار مساحت زمین‌های بیکار خوابیده در قیاس با دیگر منطقه‌ها زیاد میباشد. این است که از خودکنی زمین‌ها مرحله به مرحله با افزایش میدان کشت و استحصال کارتوشکا و غله و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی مساعدت نموده ایستاده است. از جمله میدان کشت کارتوشکا در قیاس به سال گذشته افزایش یافته است. طبق نقشه دورنامه در سال 2022 باید در میدان 1540 گکتار غله‌دانه، 1110 گکتار کارتوشکا، 214 گکتار سبزیجات، 50 گکتار زغیر، 4 گکتار پولیزی، 9 گکتار باغ بنیاد می‌کردند. تا امروز پورا نقشه کشتی غله‌دانه اجرا شد، نقشه کشتی سبزیجات پورا اجرا گردیده است، نقشه کشتی زغیر، کارتوشکا پورا اجرا کرده است. امروز باز اجرای نقشه نگاه نکرده کشاورزان ناحیه در جماعت دیهاتی طویل داره، جماعت دیهاتی چل داره، در جماعت دیهاتی زرشویان، در جماعت دیهاتی وحدت، در بلندکوه کشتی کارتوشکا را ادامه داده هستند. ذخیره کشتی کارتوشکا ما ذخیره داریم، همه میکنه تو است که نقشه را با نقشه علاوه‌ای پورا اجرا کنیم. این سال در میدان 9 گکتار باغ بنیاد کرده شد، 3 گکتار با خوجگی دهقانی و 9 گکتار با خوجگی شخصی راست میآید. در ناحیه سنگوار میوه از میدان قریب 800 گکتار باغ استحصال کرده می شود. در برابر این با مقصد زیاد نمودن استحصال میوه های خوشصفت باغ‌های زمانوی از حساب نهالان با اقلیم محل تاب‌آور و مطابق در تل و تپه و دامنکوها رو به افزایش دارد. از جمله با بنیاد و برقرارسازی باغ‌ها دهقانان از هر یک وجب زمینی بین قطار نهالان عاقلانه و ثمرناک استفاده میبرند و زراعت‌های پالزی را کشت نمودند تا احتیاجات خانواده خود را با محصولات خوشصفت کارتوشکا، غله و میوه به قدر کافی برای دوره تیر ماه زمستان تامین نمایند. دهقانان ناحیه سنگوار از زمین‌های موجوده ثمرناک استفاده میبرند تا به افزایش محصولات خوشصفت نائل شده در تامین امنیت آذوقه‌واری کشوری عزیزمان باز هم سهم ارزنده خود را گذارند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه سنگوار. خوجگیدارانی ناحیه تیمورمالک با مقصد رشد ساحه کشاورزی از جمله زیاد نمودن نوهای سیرحاصل گندم از تجربه پیشقدم علمی واسه استفاده برده هر سال با گرفتن حاصل بلند موفق می‌گردند. حکمت الله حسین‌زاده از ناحیه تیمورمالک گزارش می‌دهد. با تطبیق برنامه‌های دولتی در ساحه کشاورزی سال تا سال دستاوردهای نظررس احساس می‌گردد. خواجگی دولتی تخم پروری به نام جلال‌الدین رومی ناحیه تیمورمالک از جمله آنها بوده سهامداران سال تا سال به دستاوردهای ارزنده نائل می‌گردند. در خواجگی مذکور برای رشد ساحه غله‌دانگی توجه خاصه ظاهر کرده می‌شود. خواجگی ما اصلا خواجگی تخم پروری به حساب می‌رود. در خواجگی 1851 هکتار زمین کارم میباشد. از این
تقریبا 800 گیکتارش زمین‌های غله‌دونگی از آن جمله گندم، جو کاریده می‌شود. اصلا گندم‌های نوع استکلوید، نوروز، شاکیری، فرهادی، النا کش کرده می‌شود. هر سال ما از این حاصل فراوان به دست می‌آوریم. ما در آینده نیت داریم که این نوع‌های گندم رو باز هم زیاد نماییم. این چنین خواجگی ما به ساحه چاره‌داری نیز مشغول میباشد. ما نیت داریم که امسال زیاده از 300 تن خاشاک ذخیره نماییم. ثمراناب استفاده بردن زمین از بسیار جهت به بلند کردن سطح اقتصادی و پیش از همه برای بهتر شدن زندگی مردم مساعدت میکند. حکمت الله حسین زاده از ناحیه تیمورملک ولایت ختلان برای برنامه اخبار. дар мавсими дарави ғала риояи талафот ва қоидаҳои зидди сӯхтор масъалаи муҳим ба ҳисоб рафта. чораҳои пешгирӣ ва фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби раёсати хадамоти оташнишонии вилояти суғд васеъ ба роҳ монда шудааст. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. дар давраи терамоҳ хоҷагиҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар майдони 32715 гектар кишти терамоҳии ғалла, гандуму ҷав гузаронида имрӯзҳо марҳилаи ҷамъоварии ҳосили заҳмат оғоз ёфтааст. ба ин кор зиёда аз 100 адад комбайнҳои ғалладарав, беш аз 1000 нақлиёти боркашон ва дигар мошину механизмҳои кишоварзӣ барои дарав ва кишонидани ҳосили ғалла ва хошоки дуруст барои хӯрокии чорвоҳ ва давраи зимистон омода шуданд. аз ин рӯ дар давраи ҳосилғундорӣ дар хоҷагиҳои кишоварзӣ барои беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил ва эмин доштани он аз сӯхтор чораҳои пешгириро бояд амалӣ намоянд. дар ноҳияи ҷаббор расулов масъулини раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти суғд бо роҳбарон, аъзо ва саҳмдорони хоҷагиҳои кишоварзӣ мулоқот намуда қоидаҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдориро фаҳмониданд. дар ноҳияи ҷаббор расулов дурнамои кишти зироати ғалладона 4050 гектарро ташкил дода имрӯз барои ҷамъоварии ҳосил ва хӯрокии чорвоҳ 20 комбайнҳои ғалладарав, 19 нақлиёти боркашон ва маҷмӯи таҷҳизоти ёрирасон, достҳо ва алафҷамъкунакҳои тракторӣ, испорҳо омода шуданд, ки бо ҷамъоварии ҳосил бо истифода аз техникаҳои шудгоркунанда ва кишти такрорӣ оғоз мебахшанд. дар суҳбат бо хоҷагидорону механизаторон гуфта шуд, ки дар шароити афзоиши талабот ба маводи озуқаворӣ дар ҷаҳон дар ҳар хоҷагӣ ва саҳмдорро лозим аст, ки ҳосилро беталаф ҷамъоварӣ намуда ҷиҳати захираи маҳсулот ва хошок бо қоидаҳои бехатарӣ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намояд ва ба аҳли ҷамъомад варақаҳои таблиғотӣ риояи қоидаҳои бехатарӣ тақдим карда шуд. бо мақсади омӯзиши ҳолати риояи қоидаҳо ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ, гурӯҳҳои кории нозирони хадамоти давлатии оташнишонии вилояти суғд ва кормандони қисмҳои мустақили оташнишонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар марҳилаи пеш аз оғози давраи ҳосилғундорӣ дар доираи чорабиниҳои профилактикии рамзии ғалла силсилаи тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ ва таблиғотиро дар ноҳияҳои спитамин, зафаробод ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят низ амалӣ намуданд. дар мулоқот бо хоҷагидорони ноҳияи спитамин таъкид гардид, ки қабл аз оғози ғунучунии ҳосил зарур аст, ки ҳолати омодагии техникаи ғалладарав, зарфҳои нигоҳдории маводи оташхомӯшкунӣ ва ҳолати зидди сӯхтори мавзию бошишгоҳҳои хоҷагиҳо ва қоидаҳои бехатарӣ бояд ҷавобгӯ бошанд. зеро дар шароити саҳро дар мавзеъҳои ҳосилғундорӣ истифода карда шудани таҷҳизоти барқию газии худсохту ва меъёрҳо номувофиқ ба ҳолатҳои ноқуши сӯхтор оварданаш мумкин аст. вақти гузарондани корҳои вобаста ба ғунучини ғалла аз тарафи роҳбарони ассотсиатсия роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ бояд ҳамаи намуди техникаҳо бо шарорахомӯшкунак таъмин карда бошанд, бо олатҳои аввалиндараҷаи сӯхторхомӯшкунӣ, яъне 2 адад оташхомӯшкунакҳои дастӣ, қум, равғанҳои молиданӣ ки дар муҳаррикҳои нақлиётҳо вуҷуд доранд, техникаҳо вуҷуд доранд, ҷойҳои олудаи онҳо, рехтаи онҳо бояд ҳама вақт дар ҳолати тоза нигоҳ дошта шуда бошанд. дар шароити тағйирёбии иқлим, гармӣ ва камборишӣ дар солҳои охир ҷамъоварии беталафи ҳосили ғаллазор ва захираи хошок барои хӯроки чорвоҳ аз масъалаҳои асосии омодагӣ ба давраи зимистонгузаронӣ ва таъмини чорвоҳ дар он давра мебошад. аз ин лиҳоз ин тадбири пешгирӣ аз сӯхтору талабёбии ҳосил аз ҷониби кормандони хадамоти оташнишонӣ дар роҳи иҷрои фармоиши вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд оид ба пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар мавсими ҷамъоварӣ нигоҳ доштан ва захираи ғаллуи хошоки дуруст амалӣ карда мешавад.
با مقصد حفظ 7000 گکتار غلازور از سوختار کشاورزان ناحیه ظفرآباد با جلب کارمندان قسم مستقل خدمات حربی کننده دولتی آتش نشانی ناحیه چرابینی عمومی فرماندهی گذراندند. گزارش مزبوط با بزرده از ناحیه ظفرآباد. کشت و پرورش و دریب غلازور از مسائل مبرم روز محسوب یافته. از کشاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری مملکتی خودشیده‌مان و از جمله غله‌کاران سربلند ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت مسئولیتناکی هرچی بیشتر را تقاضا می‌نماید. با مقصد بازم بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان، کشاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری ناحیه ظفرآباد با مهر و صداقت زیاد در میدان 5300 گکتار کشت غله‌دانی تیرماهی و در 1200 گکتار دیگر جو و گندم بهاری کشت کرده امروز آماده درو هستند. جهت سری وقت و بازصفت به انجام رسیدن این معرکه سایه کشاورزی، مسئولین مهندسان و کارمندان قسم مستقل 39 خدمات حربی کننده شده دولتی آتش نشانی ناحیه ظفرآباد نقشه چاره‌بینی مشخص تهیه نموده میان سروران و سهامداران خواجگی‌های غله‌پروری همه 5 جماعت شهر و دهات فعالیت حمایت غله‌زار را از سوختار ناگهانی گسترده راه اندازی کرده ایستادند. در همایش‌های نظریه‌ای در تالارهای مقامات خوداداری 5 جماعت شهر و دهات ناحیه ظفرآباد دایر گردیده متخصصان ریاست خدمات مستقل حربی کننده دولتی آتش نشانی ولایت سوخت و ناحیه ظفرآباد سهامداران خواجگی‌های دهقانی و مکانیزاتوران ماشین‌های غله‌دره را از موجودیت تکنیک و تجهیزات معاصر آتش نشانی پیش از آغاز درو طبق طلبات زمان معاصر شدگار کردن اطراف غله‌زار، مجهزگردانی کمباین‌ها با نمد، خم‌های تکنیکی، آب و واسطه‌های دیگر، سوختارنشان کفکی و پوشاندن دودبرای محرک کمباین‌ها آگاه نموده طرز استفاده برای درست آنها را نشان دادند. راه و واسطه‌ها و تدبیرهای علاوه‌ای حمایت غله‌زار از سوختار ناگهانی را مسئولین و متخصصان قسم مستقل 39 خدمات حربی کننده دولت آتش نشانی ناحیه در خواجگی‌های دهقانی جماعت شهرک به نام حمید الیف مورد عمل قرار دادند. هنگام گذراندن کارهای پروفیلاکتیک سنجشی دقت مخصوص بهر تامین بخطری از سوختار، آلات تامین تکنیکی، کمباین‌های غله‌دره و دیگر تکنیک‌های سفربرگرد شده داده شده بهر تامین بخطری از سوختار به طرف جمع‌آوری نمودن حاصل غله و خشک درشت چوروا تمام چوره‌ها رو دیده برآمده ایستاده با مردم با رئیسان خواجگی دهقانی با کمباین‌ها و دیگر رانندگان تکنیکایی که سفربر کرده شدند کارهای دستوردهی در سمت بخطر از سوختار گذرانده شده زیر نظارت دائمی گرفته شده است. تاکید به مورد است که ساکنان جماعت شهرک مذکور اساساً کشاورز هستند. در حدود جماعت شهرک مذکور 4095 گکتار میدان کشاورزی موجود بوده، در 2150 گکتار پخته، در 1050 گکتار گندم و جو و در مزرعه‌های باقی مانده پیاز و سیاه‌دانه تبابتی، خربزه و تربوز، بیضه جواری مکه سبز خوراک چاروا و دیگر زراعت‌ها کشت کرده شده است. مسئولین و متخصصان قسم مستقل 39 خدمات حربی کننده شده دولتی آتش نشانی ناحیه ظفرآباد در میدان غله‌زار خواجگی دهقانی پخت‌آباد حالت واقعی دو کمباین غله‌دره را کاملا سنجیده و غله‌کاران و مکانیزاتوران مصلحت‌های سودمند دادند. مزبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. در بازارها و مرکزهای خدمترسانی شهر دوشنبه با مقصد رعایت قاعده‌های بخطری از سوختار مشق‌های تاکتیکی آتش نشانی انجام داده می‌شود. این نوبت از جانب سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مشق‌های تاکتیکی در بازار کاروان گذرانده شد. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. حادثه‌های سوختار که روزهای آخر در بعضی از بازار و مرکزهای خدمترسانی شهر و ناحیه‌های مملکت به وقوع آمدند، این پیش از همه از جانب شهروندان و صاحب ملکان رعایت نگردیدن عادی‌ترین قاعده‌های بخطری از سوختار میباشد. هرچند بهر پیشگیری از سوختار و رعایت حتمی قاعده‌های بخطری از آن سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کارهای فهماندهی را بین اهالی پیوسته انجام دهد، ولی حالا هم به توجهی و به مسئولیتی از جانب بعضی از شهروندان در این سمت مشاهده می شود. مشق‌های تاکتیکی آتش نشانی و سوختار شرطی که در جمعیت دارای مسئولیت محدود کاروان پلیس تشکیل گردید، در آن هیئت شخصی این نهاد مهارت بلند نشان داده توانستند حادثه به عمل آمده را پیشگیری و ساکنان را از سوختار نجات دهند. با جلب 15 عدد وسایل نقطات آتش نشانی و هیئت کلان خدمات دولتی آتش نشانی جای
با عمل آمدن سوختار شرطی رو سری وقت خاموش نمودند و طریق واسطه‌های مخصوصی آتش نشانی نقلیات‌های نورباندار توانستند مردم جبردیده رو از کام آتش نجات دهند. در بعض موردها قاعده‌های بی‌خطر از سوختار از طرف مسئولین بودارها اجرا کرده نمی‌شود. باعث همین میشه که سوختار به عمل میاد، سوختار سر می‌رود. مورد به تاکید است که جمعیت دارای مسئولیت محدود کاروان پلیس پورا نوسازی می‌گردد و الکی قسم زیادی بناهای نو در اینجا بنیاد شده سطح خدمترسانی به اهالی باز هم بهتر و خوبتر کرده می‌شود. برای تامین پورای حالت‌های بخطری از سوختار در حدود جمعیت 2 چاه عمودی، 5 گیدران آبگیری و همچنین 5 چاه آبگیری در حدود جمعیت علاوه بر این 73 عدد جمعک آتش نشانی و 32 عدد سپر آتش نشانی با استثنای بلاک‌های نو تعمیر شده. در بلاک‌هایی که نو تعمیر شدن سیستمی آب تامین کننده کاملا جدا است. یعنی در این سیستم زمانوی اتوماتیک کننده اسپرینکلری و سیستم خبردهنده اتوماتیک از سوختار تامین کرده شده است. مشق‌های تاکتیکی آتش نشانی در چنین سطح باری اول تشکیل کرده شد و این تدبیر جهتی بلند برداشتن ملکه کسبی هیئت شخصی مساعدت فعال نموده مسئولیت شناسی صاحبکاران و کارمندان بازار را برای رعایت قطعی قاعده‌های بخطری از سوختار دوچند می‌سازد. هر یک نفر نوبسته از آن که در خانه، تشکیلات و بازار و مرکزهای خدمترسانی زندگی و یا فعالیت می‌نماید باید عادی‌ترین قاعده‌های بخطری از سوختار را رعایت کند. تاکید گردید در قسمت خاتمه‌ای این چاره‌بینی. در این روز به هیئت شخصی و شهروندان که به واسطه اشتراکچی فعال مشق‌های تاکتیکی آتش نشانی بودند با افتخارنامه و تحفه‌ها قدردانی شدند. ظاهرشاه تقایمراد خورشیدی عزیز، شهر دوشنبه، اخبار. با مقصد حمایت حقوق استعمال کنندگان در تمام بازارهای استعمالی و نقطه‌های فروش محصولات عضوقواری شهر و ناحیه مملکت همه گونه محصولات استعمالی پیش از به بازار وارد گردیدن از سنجش لابراتوری گذرانیده شده بعد گرفتن خلاصه دقیق به فروش اجازه داده می شود. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه گردیده است. نظارت پیوسته بازار استعمالی و تامین بخطری محصولات غذایی به دوش کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان واگذار شده است. با مقصد تامین کردن حقوق استعمال کنندگان در بازارهای استعمالی جمهوری پیوسته از جانب کارمندان این نهاد کارهای فهماندهی گذرانده می شود. بخشیده به روز حقوق استعمال کنندگان کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با تشکیلات عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در بازار میرگان به خریداران و فروشندگان ورقه‌های اطلاعاتی تقسیم نمودند. هدف از چاره‌بینی امروزه آگاهیدن مردم با قاعده‌های اساسی بخطری خوراکواری و تقسیمات ورقه‌های اطلاعاتی برای خریداری کردن مواد بخطر و بضرر و اینچنین رعایت نگهداری موادهای خوراکی در شرایط خانه می باشد. تاکید کرده شد که یکی از صنعت‌های معیاری و حقوقی که منفعت‌های استعمال کنندگان را حفظ و تامین می‌کند قانون جمهوری تاجیکستان درباره حقوق استعمال کنندگان به حساب می‌رود. نظارت دائمی بازار استعمالی، اجازه دهی و فونکسیون‌های دیگری در ساحه‌های بیطاری، فیتوسانیتاری و کارانتین رستنی‌ها، حمایت رستنی‌ها، تخمی و زادپروری را در قلمرو جمهوری کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌نماید. در بازار میرگان مرکز تشخیص بخطری عضوقواری موجود است. همین گونه محصولات استعمالی پیش از به بازار وارد کردن از مایش لابراتوری گذرانده شده بعد گرفتن خلاصه دقیق به فروش اجازه داده می شوند. همه روزا با محصولاتی که به بازار وارد می شوند از سنجش آزمایشگاه با پراگی گذشته و خلاصه سنجشی با صاحبکاران داده می شود. هنگامی پیدا نمودن یا اینکه شبهه نمودن از محصولات گوشتی نسبت به بیماری‌های سرایتی یا پارازیتی محصولات از فروش باز داشته شده سند بکاشته و نوسازی ترتیب داده می شود. نظارت در بازار با پراگی براه مانده شده است. باید شهروندان خود امروز پیش از خریداری کردن محصولات به صفت و مهلت استفاده آن اعتبار دهند. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. 16 مارت سال روان فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اعلام نمودن مراتوری به همه نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری به امضا رسید. در دوران استقلال دولتی در جمهوری تاجیکستان برای سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری مراتبه 4 است که مراتوری اعلام کرده می‌شود. نوروزشاه عزیزالله گزارش می‌دهد.
از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 8 ایون قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراتور با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری به امضا رسانیده شد. قانون مذکور اساسهای حقوقی تطبیق مراتور با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری را معین نموده، ترتیب تطبیق مراتور را مقرر و حقوق و منفعت‌های قانونی سوبیکت‌های صاحبکاری را حفظ می‌نماید. اکنون اساس حقوقی تطبیق مراتوری تامین گردید و طبق مقررات قانون در دوره تطبیق مراتوری سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری بازداشته می‌شود. در شرایط کنونی اقتصاد جهانی افزایش رقابت‌های تجارتی، بالوروی نرخ مال و محصولات در جهان در مسیر انتقال مال و محصولات و دیگر عامل‌های بیرونی به اقتصاد تاجیکستان اعلام گردیدن مراتوری به همه نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری امر سری‌وقتی میباشد. با این مقصد فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 16 مارس سال 2022 تحت رقم 362 درباره اعلان نمودن مراتوری به همه نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری به تصویب رسید که طبق آن با تا 1 январи سال 2023 به همه نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری مراتوری اعلان گردید. تحلیل ها نشان می دهد که دستگیری و غمخوری های پیوسته رهبر دولت و در این زمینه دسترس شدن امتیازها اساس افزونشوی موفقیت نمایندگان بخش خصوصی در تاجیکستان شده است. با نظر داشت همین کارشناسان اعلان مراتوری نوبتی را با سنجش های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری زمینه اساسی برای بنیاد و برقرار کنی کارگاه و کارخانه های صنعتی، زیاد گشتن استحصال محصولات وارداتی وضع کننده به صادرات نگرانیده شده، تأسیس جایهای نوی کاری و در مجموع رشد دوچندی اقتصادیات ارزیابی میکنند. تاجیکستان یک از وارد کننده اساسی مال و محصولات به شمار میره و امروز هم میبینیم که علاقه که قسم زیادی مال و محصولات های استحصالی وطنی ما علاقه به صادرات روانه شده است و علاقه تاجیکستان یگان ضرورت واردات چنین محصولات را ندارد. محصولات های ساختمانی، دیگر محصولات های کشاورزی میتونیم که همین را به مثال بریم که از همین علاقه تاجیکستان هم در داخل خودش استحصال میکند و باز به خارج کشور صادرات می‌نماید. این همش علامون تشابه‌های رهبر دولت، اقدام‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و در سمت دستگیری رشد صاحبکاری بود. علام اعلان نمودن مراتوری، قبول نمودن برنامه‌های دولتی و دیگر سندهای میراثی بود که امروز یعنی که ما از واردات و صادرات مال و محصولات یعنی که رو آورده. این مراتب چهارم است که در تاجیکستان برای آزاد نمودن سوبیکت‌های فعالیت صاحبکاری از سنجش‌ها مراتوری اعلان کرده می شود. نمایندگان بخش خصوصی بعد تحلیل و آموزش چنین دستگیری‌های پیوسته رهبر دولت را باید برای افزونشوی موفقیت‌ها ثمرناک استفاده نمایند. در زمینه سیاست خیراتمندانه و بنیادگرانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبلا با سنجش فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری 3 مرتبه مراتوری اعلان گردیده بود. از تحلیل‌ها برمی‌آید که حجم استحصال محصولات استحصال گردیده و شماره کارگران در دوره اعلان مراتوری روی به تمایل افزایش نمودند. صاحبکاری ما بسیار یک رویه بلند برداشتن از فرمان مذکور و اقدام گرفتند که در حقیقت فرمان مذکور رو برای در آینده رقابت‌پذیر نمودن مال و محصولات خود ثمرناک استفاده نمایند. هدف از اعلان مراتوری در سال 2022 دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب بیشتر سرمایه، تشکیل جایهای نوی کاری و کم نمودن سنجش‌ها با فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری ارزیابی می‌گردد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراتوری با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری مناسبت‌های وابسته به مراتوری اعلان شده را تنظیم می‌کند. نوروزشاه عزیزالله، محمد سعید کمال، بهادر حسنزاد، برنامه اخبار. با استفاده دادن فیلال و مرکزهای خدمترسانی بانک‌ها در گوشه‌های گوناگون کشور برای بهتر و خوبتر برای ماندن خدمترسانی‌های بانکی با اهالی مملکت مساعدت می‌نماید. در ناحیه یاوان ولایت ختلون فیلیال بانک بین‌المللی تاجیکستان با استفاده داده شد. گزارش دلیری بزرگ در این خصوص. ساکنان ناحیه یاوان می توانند از این پس از خدمترسانی‌های بانکی بانک بین‌المللی تاجیکستان در شرایط معاصر بهره‌ور شوند. انشاءات نو در دایره هدفات جهت به طلبات زمان مطابق گردانیدن خدمترسانی‌ها در نظام بانکی مملکت به استفاده داده شده دارای حجره‌های برهوای کاری میباشد و در آنها تجهیزات طبق طلبات پیش‌بینی شده الکترونی نصب گردیده است. خرسندی‌آور است که با شرافت تنجی و امانی با شرافت آزادی کشور امروز در ناحیه یاوان باز یک مرکز خدمترسانی بانکی شده شد. در مرکز خدمترسانی مذکور تمام خدمترسانی بانکی از قبیل پیشنهاد قرض
пешниҳоди кортҳои пластикӣ, пешниҳоди интиқоли маблағҳо, гузарондани амалиётҳои интиқолӣ, амалиётҳои мубодилавӣ ва дигар хизматрасонӣ ки ба марказ мансуб мебошад мегузаронад. дар замони истиқлоли давлатӣ низоми бонкдории кишвар рушд ёфта бо таваҷҷӯҳу дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар солҳои охир бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии зиёде ба кор оғоз намуданд ки айни ҳол фаъолияти хуб доранд. бонки байналмилалии тоҷикистон дар замони истиқлоли давлатӣ ташкил гардида айни замон филиалу марказҳои хизматрасонии зиёдеро дар гӯшаҳои гуногуни кишвар ба кор андохтааст. тибқи талаботи замони кунунӣ ба роҳ мондани хизматрасониҳо пешниҳоди шартҳо бо назардошти хоҳишҳои мизоҷон ва истифодаи таҷрибаи муосири низоми бонкдорӣ аз бартариҳои асосӣ дар фаъолияти бонки байналмилалии тоҷикистон мебошад. бонки байналмилалӣ ҳозир дар тамоми шаҳру ноҳияи кишвар зиёда аз 20 филиалу марказҳои хизматрасонӣ фаъолияти худро идома дода истоданд ки бо пешниҳоди хизматрасонӣ бо сифати баланд ва тамоми хизматрасонӣ бо фоизҳои нисбатан дастрас ба аҳолӣ хизмат карда истоданд. дар рафти кушодашавии бинои нави маркази хизматрасонии бонкӣ раҳбарияти ноҳияи ёвон аз дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат дар ин самт ёдовар гардида ба кор таъмин гардидани занону духтарони маҳаллиро дар маркази хизматрасонии мазкур дар баланд бардоштани нақши занон дар ҷомеа муҳим арзёбӣ намуданд. дар радифи амалигардонии ҳадафҳо ҷиҳати равнақ додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ таҷҳизоти муосир насб гардидааст ки дар 10 дақиқа кортҳои пластикиро чоп намуда ба мизоҷон ройгон пешниҳод мекунад. дар маркази хизматрасонӣ ҷиҳати гузарондани амалиётҳои ғайринақдӣ ин пешниҳоди кортҳо мебошад. тамоми амалиётҳои интиқолӣ бо замимаҳои IBT 24 бо замимаҳои осон метавонанд ки бошандагони маҳаллӣ ба кортҳои пластикӣ гузаронда тариқи ройгон кортҳоро дастрасӣ намуда маблағҳоро аз Русия ба инҷо гузаронда тариқи ройгон бо онро метавонанд аз банкомоти мо аз хазинаҳои мо гиранд. дар доираи иҷрои супоришҳои пайвастаи раҳбари давлат тадриҷан хизматрасониҳо дар низоми бонкии мамлакат ба талаботи замони кунунӣ мутобиқ гардонида мешаванд. ифтитоҳи бинои бонки байналмилалии тоҷикистон дар ноҳияи ёвон ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳо барои мутобиқ ба талаботи замон ба роҳ мондани хизматрасониҳо мусоидат мекунад. мавзӯи дигар гузарондани ҳашарҳои ободонӣ дар назди ташкилоту муассисаҳо ва ба ин васила тозаву озода нигоҳ доштани пойтахт рисолати аслии сокинон мебошад. дар доираи ин тадбирҳо аз ҷониби сараёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри душанбе рӯзҳои истироҳатӣ дар ҳудуди пойтахт аксияи тозагии маҳал ва соҳил гузаронида шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бобати вусъат бахшидани амалҳои тозагардонии муҳити атроф ва беҳтар кардани вазъи экологии шаҳр тадбирҳои муҳим андешида шуда кор дар ин самт пайваста тақвият меёбад. дар доираи ин тадбирҳо ин навбат аз ҷониби сараёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри душанбе рӯзҳои истироҳатӣ дар ҳудуди пойтахт аксияҳои маҳал ва соҳил бо иштироки кормандони ташкилоту муассисаҳо гузаронида шуд. ҳамчунин имрӯз бо иштироки намояндагони масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино ва доираи васеъи сокинон дар ҳудуди ноҳия ҳашари дастаҷамона баргузор гардид ки дар натиҷа кӯчаву роҳравҳо каналу ҷӯйборҳо аз хасу хошок ва партовҳо пок карда шуданд. воқеан тадбири мазкур имкон медиҳад ки вазъи экологӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. вобаста ба иҷрои дастури супоришҳое ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри душанбе ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати санитарию экологии шаҳраку маҳаллаҳо соҳили каналу рудхонаҳо дода шудааст. имрӯз дар 4 ноҳияи шаҳри душанбе аксии тозагии соҳил ва тозагии маҳал гузаронда шуда истодааст. ҳамчунон ки маълум аст ҳадаф аз гузарондани якчунин аксияҳои экологӣ ин пеш аз ҳама ҷалби таваҷҷӯҳи сокинон аҳли ҷамоатчигӣ ва масъалаҳои экологӣ, тозагӣ, озодагӣ, шукуфоӣ, гулшинонӣ ва албатта дар маҷмӯъ баланд гардидани маърифат ва тарбияи экологӣ ва фарҳанги шаҳрнишинӣ мебошад. сокинонро низ зарур аст дар навбати худ барои тозаву назаррабо гардидани мавзеи истироҳатии худ саҳмгузор бошанд. зеро ҳамаи тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри Душанбе дар самти фароҳам сохтани зиндагии шоиста барои сокинон мебошад. ободии ватан аз ободии дари хонаи ҳар як сокини он шурӯъ мешавад.
натиҷа ҳамин аст ки имрӯз сокинону меҳмонон дар фазои орому осуда дар гулгашту хиёбонҳои пойтахти мамлакат озодона сайругашт намуда баҳри болидарӯҳии худ аз он ба таври васеъ истифода мебаранд. манӯчаҳир сулаймон, аҳлиддини карим, душанбе, ахбор. имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино ба муносибати хатми донишҷӯён ва тақсимоти мутахассисон ҷамъомад баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо аз ҷараёни тақсимоти мутахассисони ҷавони соҳаи тиб. имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино ба муносибати хатми имсолаи донишҷӯён ҷамъомад баргузор гардид. соли 2022 донишгоҳи тиббиро 1518 нафар донишҷӯёни ватанӣ хатм намуданд ки аз ин теъдод 17 нафарашон соҳиби дипломи аъло гардиданд. аз теъдоди умумии хатмкунандагон 253 нафар тибқи квотаи президентӣ таҳсил намуда 356 нафарашонро донишҷӯёни хориҷӣ ташкил медиҳад. гуфта шуд ки танҳо бо илму дониш, ақлу заковат, ихтирооту навоварӣ дар назди аҳли башар метавон сарбаланд шуд. хатмкунандагони ин даргоҳи муқаддас низ аз имрӯз ба сафи ҳазорҳо нафар ҷавонони кишвар пайваста дар амалӣ гардонидани сиёсати давлатӣ дар соҳаи тандурустии кишвар ҳиссагузорӣ менамоянд. хатмкунандагон барои табиби ҳозиқу донишманд ва мушкилкушои ҳазорон нафар ниёзмандон гаштан бояд минбаъд низ дар омӯхтану таҷрибаи андӯхтаи ҳамкасбони калонсолро аз бар намоянд. зеро танҳо дар амал татбиқ намудани донишҳои тӯли 6 сол аз бар намуда ғамхору мушкилкушои беморону ниёзмандон гаштан дараҷаи касбиятро муайян менамояд ва ба бовариву эътимод, ихлосу эътиқоди мардум бурда мерасонад. ба боварӣ гуфта шуд ки хатмкунандагони имсола дар ин росто масъулияти боз ҳам бештар ҳис намуда барои дар минтақаҳои ба мутахассисони ҷавони тиб эҳтиёҷманд ба роҳ мондани фаъолияти гусурдаи тиббӣ саҳми бештаре хоҳанд гузошт. бо ифтихормандӣ иброз гардид ки хатмкардагони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино дар зиёда аз 50 давлати дунё кору фаъолият карда истоданд ки ин боиси ифтихори тоҷикистонист ва барои баланд бардоштани обрӯи нуфузи ватану миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидат мекунанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази шаҳри Хоруғ барномаи фарҳангӣ таҳти унвони шоми дилхушӣ бо иштироки беҳтарин санъаткорони шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои рӯшону роштқалъа баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар маркази маъмурии вилояти шаҳри Хоруғ бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояту шаҳр барномаи рангини фарҳангии шоми дилхушӣ баргузор гардид. чорабинии идона дар майдони Исмоили Совунӣ сурат гирифта беҳтарин ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги вилоят ва шаҳри Хоруғ бо таронаҳои дилошуби худ хотири сокинони меҳмонони маркази вилоятро шоду масрур гардониданд. рақсу таронаҳои ҳунармандони боми ҷаҳон васфи гиромидошти сулҳу ваҳдат ва арзишҳои волои инсониро дар бар гирифта санъаткорони шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои рӯшону шуғнон рошқалаву ишкошим ба чорабинии шоми дилхушӣ сурат гирифт, хотири бошандагонро тасхир кард. барномаи фарҳангӣ аз соати 18 дар майдони парчами давлатӣ шурӯъ гардида беҳтарин суруду таронаҳои таронагари ваҳдати сартосарии миллӣ ва истиқлолияту музаффариятҳои даврони соҳибистиқлолиро дар бар мегирифт. дар ин чорабинӣ тамоми ҳунармандон аз вилоят ва аз тамоми ноҳияҳо ширкати фаъолона доранд ва ҳунармандони ноҳияи шуғнон низ бо як тайёрии ҷиддӣ дар ин барнома ширкат меварзанд. дар фазои ором ва суботи сартосарии сокинони меҳмонони маркази вилоят шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳам омада садоқати худро аз сиёсати пешгирифтаи давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо чораҳои болида нишон медоданд. дар барномаи шоми дилхушӣ ки бахшида ба ҷашнҳои интизор рӯй кор омад боиси рӯҳбаландии хурду бузурги маркази вилоят гардид. зеро ваҳдат беҳтарин дастоварди даврони соҳибистиқлоли Тоҷикистон мансуб ёфта, ҳифзи ин арзиши бебаҳо рисолати шаҳрвандии ҳар як фарди ба нангу номуси кишвар аст. аз барномаи рангини ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирокчиён рӯҳи илҳоми тоза гирифта аз рақсу таронаҳои ватандӯстона ва ҷазоби дидании ҳунармандон ба худ ғизои маънавӣ бардоштанд. чорабинии фарҳангӣ ба хотири истироғат ва фароғати сокинони шаҳри Хоруғ баргузор карда шуд. дар чорабинии имрӯза тамоми қишраҳои ҷомеаи шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои рошқала шуғнон иштирок доранд ва аз ин чорабинии фарҳангии фароғатӣ лаззат бурда истоданд. дар чорабинии фарҳангиёни шаҳри Хоруғ масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилоят иштирок намуда аз тамошои барномаи фарҳангӣ бархурдор шуданд. тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилоят ва шаҳри Хоруғ тасмим аст ки тан
тантанаҳои идона ва барномаҳои рангини консертӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон доир мегарданд. роҳандозии чунин чорабиниҳои фарҳангӣ ба хотири боло бурдани маънавиёти наврасону ҷавонон мусоидат мекунад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хона ободу сарбаланд бимонед.